ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роҳӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. О, ана бай бардашонои ман, ассалому алайкум. Нигоҳ кунед, боз ятаи дигар Mercedes Benz сечка соли 2000 даст бардаро. Мотор бошад, агар мотор бардаро 1.8 даст бардаро, солаш 2000 сеташеда чӣ хушроак аст, ҳолаташ наки беҳад тоза хушроак аст. Комплектация классик, 4 диска балон, панел 26 бардаро, рамашка. Нархаша 75000 сомон фурӯштадам. Боз муомила дорад, арзон карда мешавад. Мошин бардаро ҳуҷҷат надорад, утилизатсия доштааст. Тамошо кунед салончошон. Ҳолати салонош хушроак аст. Ана боз чӣ дорад? Коробка гуфтем механика. Пробегаш чанд рӯз кади чӣ берам? Пробегаш кам аст бардаро, описание меонем. Мошин ягон ҷош задагӣ, пусидагӣ надорад бардаро. Ҳолаташ бисёр хушроак, барои ҳамин нархаша 75000 гуфтам. Нигоҳ кунед, ин штагои дар ягон ҷош пусидагӣ надорад бардарҷаноб. Беҳад тоза хушроак аст. Барои ҳамин 75000 сом боз муомила дорад, арзон карда мешавад. Срочни бай аст. Марҳамат. Фикротон ҳатман нависед бардаро, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас боварӣ дорам, аз канали мо пайдо мекунед. Ташаккури зиёд барои лайки дастгирияатон миннат дорем. Барҷоно, имрӯзаки рӯзи гибридҳо дастна. Боз ятаи дигар Lexus RX 450 гибриди соли 2020 бардаро, Америка. Тонировка ҳуҷҷаташ бардарҷоно солома гуфтан, хато накунем. Агар ана мошина Америка, ҳолаташ хушрӯ 2019 моҳи 09 аст, 2020 мебро равин-колош, документошам 2020 аст. Нархаша бардаро 420000 430000 сомон фестадагидан. Барои шумо бардаро нигоҳ кунед, 385000 сомон ба розӣ кардем. Нархи беҳтарин, срочни аст бардаро, успех кунед. Марҳамат. Дискашои балоношам мед американка аст. Ахироша мебинед RX 450 сафед рёх компания бардаро. Анин тракторчам барои мо овардагидан бардаро, сиёмка кардем. Тракторча нигоҳ кунед бардаро. То тракторро ҳам гирифта меберам пешмо барои реклама. Балонои Мишлен дорад, балонош на, салонош хушрӯ, светли салон. Ана потолокош кате светли даст, люк дорад, мебелни салон бардаро. Безключевой доступ. Сидени лифт, памят сидени. Винкод бардаро, 2019 моҳи 09 бардаро. Хуб, боз чӣ дорад, мебелни рул, мултирул, кожаош дар ҳолати хуб, 86000 километр пробег, монитор, боз чӣ дорад. Обогрев сидени, вентиляция сидени, намишкаш хел мешавад набошад. Дидед бардаро, все режим вождения. Марҳамат бардарҷон. Аз хер дорам, срочни, бай аст. Липсток чоша бидем бардаро. Нархашам нархи беҳтарин аст. Винкода хай боя бозани бинед. Ана винкодаш. Винкодша мондем ё не? Шухел аст бардарҷоно, марҳамат. Арзанда аст ё не? Фикротон нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодубай TG. Бай аст. Ташаккур. Бардарҷоно, нигоҳ кунед, 105000 сом боз ятаи дигар электромобил дар канали Автодубай TG бардаро. аз хер даро, срочни фурӯхта мешавад. Ана ин электромобили мо бардаро соли 2020 моҳи 12 даст, 21 на. Хуб, ҳуҷҷатам дорад бардаро, мошини синияти аст. Электромобилча 105000 гуфтаистодам, боз муомила дорад. Запас ходаш 520 километр даст бардаро. номаш бардаро Youngman U5 даст. номан бининдаи Youngman U5. ози пробегаша мебинем бардарҷонои ман. Нарха гуфтем, ана запас ходашам гуфтем бардаро. Нигоҳ кунед чӣ хел аст. ин хелаша наки якум бор дидем а. Хелаша нигоҳ кунед чӣ хел хушроак аст наки. Пробегаш бардаро 160000 километр гаштаги аст гуфтаистодам. Фикрам Хитой ба гаштаги аст. Хуб, мошини синияти аст бардаро. Хуб, ҳуҷҷат надоштааст, ҳуҷҷати солома. Ана ҳолати соломаш. Наки бисёр кушода ки хушрӯб даст. Нигоҳ кунед бардарҷоно. Мошини наки дизайнаш хушроак аст. Youngman U5. Ана. Хуб, ин селекторчаш бардарҷоно. Пробегаша бинед 169000 километр пробег доштаси. Ҳамиқа гаштаги даст, значит хеле дигар мегардад бардаро. Дидед? Бовар кунед, пробегаш нормал неаст, неки намиқа гашта сохи бардаро. Ин чӣ будаст? Инҷа ягон чӣ кашол мекардаги ба фикрам.
будь шагаб заним мошинча мониторчош нигоҳ кунед, рулчош бинед чиқаб круглив даст. Пробегаш гуфтем, запас ходаша гуфтем бардаро. Хунас ҳуҷҷат надорад мекунем. ҳуҷҷат бардарҷонои ман. ҳуҷҷат неки надорад мегӯян 1 сола тонировка доштааст бардаро. Ба фикрам 50% тонировка дорад 1 сола. Шишаш немҷаш камтар сиёҳ аст бардаро, барои ин тонировка доштааст. Утилизатсияам доштааст бардаро, мошин навомадагааст ҳастихто. چی خیلی هستم باردار جنو مرحمت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید و کانال ما عضو نشید باز ماشین ارزان دسترس باور دارم از کانال ما پیدا میکنید تشکر زیاد باردار با شما مخلص شد جنین یکی ماشین چه باردار خوش راه بود او انا باردار جنو ایمان نگاه کنید یک تراکتوری کاپ کالونا گواردیان خوشی دست باردار پادپیس چیمو ابونه چیمو خوب از همین باردار جنو ایمان یک 20 تا 30 تا چند دونه داشتن هر نمودش باردار اینا موضوع با کالون گفته‌اند ما سرید نیست بود از این با چند برابر کالونش هم دست باردار نه خوب از شرکتی خوشی بود دست باردار جنو از این مایداکاش هم هست میگن 1804 بود 200 چناش گفته‌اند خلاص باردارو یکم دست باردارو از خودی خیتای میآوردیان چی میگم افیکسانی دیلروش هم دست باردارو توجیکستان تنها این همین باردارو میآوردن بارداروی من مرحمت کنید پلی کامپلکتش کتی دیگر خیلی سیتش هم از باردارو باز زکاس کتی هم میبرن پیشش با سنگ میشد کسان نمیدونم کمی شیاس چینه سانگو کیم جوش هست کسان کامپلکت همش باردارو نه پناه پرابگوی نول کتی باردارو نه هست باینی با تراکتوریستو کنی بینیم کنی یک هوی بیاد کنی تا لایک کنید کامنتار نویسید باردارو اینا کانالی ما بارداروی من تراکتور هم میبرن کاماز هم میبرن باردارو یک سامالیت روز رکلام کرده بوده انا ماشینای مایدا کالون اسکوتر تمام اینمو تکنیک باردارو میتونید از کانالی افتا دبی تجی پیدا کنید باز یه ور ماشین میبینید باردارو زودید که اگر که تونم زودید میکنید باز باردارو اگر که مثال خواهید اگر خوب چرز لیزینگ گفتن کردیت گفتن چخیلی گفتن چرز بانک میشه همه خیلی میدادن باردارو بس کنم وقتی با کمتر قیمت‌تر میشد شما 30% پولش پرداخت میکردید با موندگیش هر مو کم میداد برای خوجگی دهخانی باردارو من فکر میکنم بسیار چیزی درکاری هستن خیلی مایداکوش دست برای با باغوچی گفتن این برای با کیمچی دیگر روسیه این باردارو عقیبش با کیمچی مونده میشد است آپاراتی پرس زنک دست باردارو والافای پرس میکند کو بعد باردارو پلوگ میموندن برای جوکشی برای چوبا برای زمینه کیش کردن برای زمینه چون کار میکنه کو این هر چی مونده میشد باردارو بسیار چیزی درکاری است کلاسیک هستی این کتی باردارو تمام کاراتون رو بود کنید میشه بعد اینجا 1804 باردارو این چند 180 قوه اسب داشته است باردارو از این نمراتش قوه اسب چه فهمیده میشد است تو 240 بود است بارداروی من دید 1804 با از این مایدا کوشان است بده بالا بریم کنی یو مرحمت کنی اوه کاندیتنر چوشون است وینتیلاتور چوشون است سیده نیست باردارو خیلی آمورتیزاتور میشد است این چند تا چکار داره این مانیتور شما است کی مانیتورش همینجا میمونه مانیتورش کامپلکتش بود است جای همینجا باردار جنو مانیتور استفاده کرده میدادن کامره 360 گرادوسش هم داست کامپلکتش بود نجا وینتیلاتور چه با خودش کاندیشنر هم دارد باردار دیدید روبوش هیدراولیکا انا فور زیادی کلیم کنی باردار ما کنی میتونم یا نه واه تونستم زیادی کرده باردار دیدید اولش ببینید ویتلپام دارد Yo, tak piszem ki byłem, musi być na ambało na mnie. I na ikati mekuşti. Ana ikati mekuşti. Yol griften. Hatta giram ya paga. Traktor harekete megarda. Solosh 2025 است باردار لامپشکا چوش ببینید چه خوشراک است. مرحمت لایک فراموش نکنید با تمام دهقانو روان کنید. بای است رفتیم. مرحمت باردارو. اپاجونو خواهرجونو نگاه کنید برای شما ماشینچای افتامانا. سوپ سرخک تایوتا کامری 3 اسکا سال 2012 6-7 مو تنیروفکا وجود دارد. موتور 2.5 нарх бошад 115000 сомон нарх фарстодагидан барои шумо бардаро срочна 105000 сомон ба розӣ карде боз албатта муомилат дорад арзон карда мешавад бардаро срочни фурохта мешудааст марҳамат дискачо шабинед на балоношам сеташ радной сурх аст бардаро хибошан ёбед на Toyota Camry 2 хуб мотори чанд дута гулштел дорад خب دو تا گلوشتل داشته 3.5 باید دو گلوشتلش 2.5 دست باردار ممکن است 16 باشم XLی بامپرو اخیر شلیکوش کردی XLی پیشش اسکه بود بله باردارو پیش از نو دیدم که XLی نباشه سنه پیشش اسکه بود دست باردارو با فکری من ماشین XLی از پیش پول اسکه کردگان حاضر سالن هم ببینیم از سالن معلوم میشه باردارو مرحمت حالت سالن آن سالن چوش باردارو کامپلکتش الیپ دست سالن لاته سیدنی لیفت 2012 شو مرحمت 2012 ماهی دو طرفه مولتیرول انا دو طرفه مولتیرول مانیتور دارد 174000 میل پرابگ دارد باردارو دیده چه خوشراک است کوژیرول مولتیرول کرویز کنترل باردارو اوه پاتالوکچو شو نگاه کنید باردار نزیوازدی نیباد است دیدید این همین ماشین برای دخترکو تمام
зури вақт мешад. Ина марҳамат кунед духтарако, бисёр пашко мепурсед то 100,000 чӣ мошин гирифта. Марҳамат, мошинчак духтари аст хнасиб сурхак. Аз кардиро срочно марҳамат. Марҳамат бардаро, фикратон ҳастед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам, аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автодо Байтежин. Бай. Варжунои ман ана ёфтам дар охир. Lexus че бардаро гибрид. Lexus RX 450. соли 2000 қариб 19 гуфта истодан, неки 18 мо документош 18 бардаро. 18 охираш гуфтан. Хуб, Европа будаст бардаро, нозада. Платаш хушрук срочни. Нархи бардаро 420,000 сом гуфта истода гуфтан, барои шумо бардаро срочни нархи нигоҳ кунед. 380,000 сом ба розӣ кардем бардаро. Нархи беҳтарин аст. Срочни фурӯхта мешавад. Хайрдоро марҳамат на парктроник дорад. Боз чӣ дорад мошинча ба мошина 24 шуфу без ключовой доступ. Бошам нигоҳ кунед. RX 450 гибрид. Расходошон бардаро 8 литр 9 литр аст. Гибридошон ҳам хайр расход дорад. 350 бошад бардаро 15-16 та расход дорад. Оҳо, салони сиёҳ, боша бинед потолокош сиёҳ даст, панорама дорад. Дида чӣ хушрак аст бардаро. Нархи беҳтарин кати срочно варианти бисёр хуб. Без ключовой доступ, сидени лифт, памят сидени. Европа гуфтем, пробегаш кам 130,000 километр пробег доштаст. Кожни руль, мультируль, монитори калон. Хуб, обогрев сидений, вентиляция сидений, беспроводная зарядка. На ҷустичӯ шавед, се режим вождения. Иди бардаро чорведе. Олаташ хушрак аст. Марҳамат бардаро ина. Бай аст. Аз хердоро, успет кунед просто бардаро, ошибка надорад. Чиста тоза европеец бардаро. Гибрид буйна 450 бисёр хадовой аст. Бисёр мепурсед 450 ёфтем дар охир. Чӣ хел аст ана бардаро? Ана бай аст. Успет кунед, нархи беҳтарин. Фикратон ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас боварӣ дорам, аз канали мо пайдо мекунед ҳатман. Ана бардаро, нигоҳ кунед. Toyota Camry 2 комплектация XL срочно нархи 110,000 сомон кади. Номерош 0303 подарка. 8 моҳ дига, 7 моҳ дига примерно уҷа дорад, утилизация ҳам дорад. Мотор 3.5, 6 цилиндра бардаро. Нархи беҳтарин ки срочно фурӯхта мешавад, марҳамат кунед бардаро. Комплектация оригинал XL аст. Кузовош тоза, без ключовой доступ, старт-стоп дорад, люк дорад, баллончои нав, дискои размери 16. Ахи боша нигоҳ бардаро. Шурак аст ки мошинча хеле 125,000 сомон нарх теста дадам. Барои шумо бардаро арзонтар кардем, розӣ кардем 110,000 сомон ба ин ҳолати салон. Мебелни салон, кожни салон бардаро, салончош шурак, без ключовой доступ, сидени лифт, винкод, занед бинед 2011 гуфтам, дахи 0 аст, 11 ҳисоб кунем мошин. Кожни рул, мультирул, обогрев сидени, старт-стоп, акустика JBL кати бардаро. Пробегаш 238,000 мил даст. Ду тарафа мультирул мешавад бардаро, якташ аз замин климат контрол шумост. Акустика JBL, монитори худаш бардаро. Старт-стоп, тарпедачошон чиқар аст. Чипачо овардан, ябор зарядид мекунед. Ин чи ошибка дорад, чи не? Марҳамат. Севнимо бардаро, расходша бисёри фикр мекунед. Расходша бисёр ҳам мемкун ягон 12 литр расход дошта бошад, 11-12 литр. Ана пробегаша дидем, ягон ошибка надоштасе. Дид бардаро чиқар шурак аст, люкам дорад, автозакинини компас. Марҳамат, чихолчои накидка бисёр худашба зебдagi аст, чихолчош хушрак аст. Бардарои ман тамошо кунед. Дар канали Автодо Байтежин боз ятаи дигар Toyota Camry 2 но зада саб сафеда хушрак бардаро. Нархи беҳтарин кати 88,000 сом. Винкода бинед. Задаги умуман надорад бардаро. Дидед? Доре стайлинг аст ки задаги умуман надорад. Ин яш пачақа аст ё не? Кампар не пачақа надаст. Хулас бардарои ман но зада. Винкода худатон дидед. Доре стайлинг соли 2008. Нархаш 88,000 сом, мотор 2.4 мешад. Баъд ин мошина бардаро рестайлинг кардаган. Нигоҳ кунед, бамперош, фарош рестайлинги, дискош неки не, дискош ҳам агар алиш кунед, бисёр хушрак мешад. Ҳуҷҷатош бардаро ина солон аст, бо утилизация ҳам дорад. Нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Toyota Camry 2 саб сафеда ки эска. Партошони баллонош нав баллонои зимни. Кузовош бардаро тоза. Ягон чикор надорад, насрочан нигоҳ кунед. Комплектация SE, яъне ки эска мегӯем ку. Озир салон мебинем. Марҳамат бардаро, як тонировка намерасед тамом. Олати салон набинед чиқар тоза аст. Салоно тозаи хушрок аст. Сидени лифт, винкод 2007 даст бардаро. 2008 гуфтем, ҳафти чанд моҳ даст бардараш. Ана ин бардарҷоно ҳуҷҷатошамаш. Ин салон утилизация ҳам дорад. Салончош хушрак аст. Тарпедоша бинед, пробегаш 254,000 мил даст бардаро. Ошибка дорад як дута. Монитори Android кондитсионер кор мекунад. Кожни рул, мультирул, круиз контрол дорад. Люк дорад бардаро. Мотор 2.4 мешавад.
خیلی از بردارجانو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک و فراموش نکنید به کانال ما عضو شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما فایده کنید. با احترام کانالی دوست داشتتون هفته دو بایتجی بای 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 تشکر. بردارجانو کی پرسیده استفاده بوده لکسوس ریستایلینگ RX 350 در کار بوده. انا بردارا یافتگی برای شما. سال 2015 بردارجانوی من 9 زده است. واگن راستموشکا утилизация دارد تمام. نرخ 200,000 сомон. آخری نرخ استفاده دادم بردارو. گفتم نه کمتر ارزان‌تر مونه. یا کایم بسیار ماشین میبرم بردارو. ماشین بسیار خوب نرخ بهتری کتی برای گفتم کاینیش هم کمتر نرخ ارزانمون کسی گرد برکت یابد. برای بردارو 195 بار روزی کردم بردارو. آخر نرخ استفاده که شما با بیاید از نزدیک تماشا کنید از نام کانالی ما گپ زنید بردارو. باز یگان مایده البته ارزان میکنم بردارو. بسیار انسان خوبم. انا واگن گفتم بردارجانوی من به فکر خاطر کتی جا بردم. انا راستموشکا утилизация داشته است تمام بردارو. سال 2015 14 07 08 باید درش بردارو. 195,000 سروچنی 4 دیسکا بالونش در حالت خوب دیسک بردار خرم است. بالونش نه. نوزاده گفتم اخیرش کریلاش تا کنترکت پچخش دیگه از این کد دکتر زدگی ندارد میگن. باز خودتون زنید ببینید که این بردارو چی گپ است در این کد. سالن حاضر میبینیم حالت سالن انا بردارو. نگاه کنید چه توزه است. بای 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 است. پچخ به سالن شد. توزه است. خیمچه کاردگی. انا 2014 ماهی 07 بردارو. حجتاش ممکن 15 شود. اوضاعش ببینید چه سویجی است. پول خیمچه کرده توزه کاردگی. کانیسنر دارد. 151,000 миль пробег дорад. Мебельный руль, мультируль, круиз контроль. Есть бардaro 4WD, а багаж сиденье, вентиляция сиденье дорад. Мархамат бардaro варианти бехтарин срочный аст хайдаро успет кунед. Вагон 2015. خیلی هستن بردارو مرحمت فکرتون هستید لایک فراموش نکنید به کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس بواری دارم من از کانال ما پیدا میکنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجربه بای 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 تشکر بای 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 السلام علیکم برداروی من مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دو بای تجربه بوزیت دیگر تویوتا کمری 6 آوردگم بردارو واریانت بهترین نرخ بهترین کتی سیتش ببینید چه شوراک است سیتش بریز شامپان است انا لاباویش آنتی بلیک بردارجانوی من یاپونکا موتور 2.5 گیبرید سالش 2018 بردارجانوی من حجتش سالونه پارچه‌ش ببینید سه قشه بردارو ماشینش خوشوراک است سیتش هم میاد نیابیش نیست سیت بسیار خوب اسکلیچوی دوست دارد دیسکوش بالونش در حالت خوب حتی باشه نیوکید نداره خوشوراک است بای 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 است بردارو سالن موزر میبینید مرحمت حالت سالن подсветка чё нет кожаный салон подсветка достаточно без ключевой доступ датчики персон این بردارو точно шумализация کردن داروش به حال وزنک است сиденье лифт кожаный руль мультируль мебельный руль 115,000 километр пробег бардارو нигоҳ кунед як та чекаш гирён аст дидан декорации сабаб торпедо 21 штуки аст подсветкаш бас дид бардоро чӣ хушрок аст марҳамат кунед срочно фухта мешавад подстаканникошам подсветкаш бас поёношка дивона подсветка чушок нече хушрок аст ва багло сиденьяш аст амаш кор мекунад дуюним японка перекидка мешавад бардоро перекидкашам наки хушрок омадаги хайр дорум марҳамат нархи беҳтарин срочни 229,000 сомон барои подписчикои автоду байтеҷи аст бардоро марҳамат на бай 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 срочни успех кунед лайк фаромӯш накунед бо канали автоду байтеҷи бошед барҷонои ман срочна дар канали автоду байтеҷи 77,000 сомон Toyota Camry 2 این ماشینچه ما بردارای утилизация دارد حجتاش یگان 10 روز 15 روز دیگر داشته است تمام خب ماشین بردارا دو رستالینگ کلی رستالینگ کردگم دیسکچوی XL دیگه است نگاه کنید فروش بامپرش همش رستالینگ سالش 2007 دست بردارو برای همین 77,000 سوم سروشته موتور 2.4 بردارو روزفاش شراک است بعد نیست بردارو نرخش به ارزنده یا نه دیسکوش بالونش در حالت خوب روزفاش هم نگاه کنید چقدر است باشه ببینید بردارو شراک دست نگیره دیگه ماشین уже حالی من درونش ندیده уже مخول شدم بردارو حالا 77,000 سوم بسیار میونه افغورنده ماشین ببینید چه توزه بالونش افتیمال салонуш ҳам хушрӯ чихорчаш ҳам хушрак аст ин мошина бардоро боварӣ дорам ки ҷош кам мебардорам бардоро ростига сиденье лифт динко 2007 моҳи 04 аст ин комплектатсияш медонед чи аст бардоро эли аст эли мониторчаи андроид доштааст 154,000 ана мил пробег дорад кожаный рул мультирул рулаш рули XL аст бардоро рули эли хеле мешавад XL аст кожаный рул мультирул круиз контрол кор мекунад круиз контрол барпедачош хушрӯ муҳимаш ҳамин ки бардоро ана кондитсионерош ях бардоро кондитсионерош бисёр хушрӯ кор карда аст рости чанд кас гуфтагӣ буданд ки ҳамин то ягон 70-75,000
темри хушбӯёви занг зан рости гап аз хотирам рафт ки аз ки нест. барои чие гапак фирестадам бародаро? бисёриятон мисол занг задагӣ ҳастед, марҳамат ин ин вариант барои шумо бародаро ки ман занг зада наметавонам, ин ин вариант беҳтарин вариант аст бародаро. 77000 сом бардарҷонои ман бурд мекунед гиред. боз ягон майда муомила кунед, савдо кунед гиред. Лек шумо бардарои ман фақат успед кунед, успед. Ин мошин бардарҷонои ман ҷош ба савдо мешавад барои ки як хелтон мошин харастед, то фикр мекунед, то ҳамсоятон мепурсед, то устодтон мефурӯшед ки бардаро мошин фурӯшо бисёр ҷош ба мегирам, мисол баъд қиматтар мемонам мефурӯшам. барои ҳамин бардарҷоно кам кам мелич риск кунед бардаро. Рискам ба маъное ки успед кунед, мисол ба ҳузуре паго мебинам, рӯз дигар мебинам, усто кай бекор шуд, хеле не бардаро. ягон одам мефаҳмдаге бигиред, срочно биёед аз наздик бинед, маъқул шуд гиред бардарои ман. Марҳамат. Ба мо бошад якта лайки шумо кифоя аст. Бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Бай 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 бай. И камера муз нархи арзон мебинед бардаро. Ташаккури зиёд ба матон, рӯзатон хуш бошад. ҷонои ман марҳамат ки сечка пурсида истода буд, нархи арзон дастрас кардед, сечкаи объёмни бошад акафта. Марҳамат бардаро, срочни 54000 сомон. Mercedes-Benz сечка, кузови 202 дюйм, солаш 1999, бернаш полный элеганс, дарнаш классик бардаро, ҳуҷҷатои солона утилизация дорад, кондитсионер як бардаро. Срочни 54000, нархи беҳтарин, успед кунед бардарҷонои ман. Марҳамат. Сети металлик дискои балонои Мишлен дошад. Балонаш нав, балон Мишлен, дискаи 211 кузов рамашка. Ана тамошо кунед бардаро. Объёмни аст, объёмни. Ваш прасовеш амонде нархи арзон катияш бардаро 36000. Ана инаш бошад 54000 сом бардаро. Харидоро бошад марҳамат, мотор 1.8 бардаро. Инҷа дунявисаги гуфтам ду бошад, не 1.8 аст. Ҳолати салон чош бардаро. Салонш инҷош бо мебел када дидам бардаро. Неки элеганс нест бардаро. Элеганс 4 не электрика мешад ку газ евро 4 доштаст, не кондитсионер дорад, кор мекунад беган, лабавяш трешни шикастагӣ надорад. Торпедош салон чош нигоҳ кунед хотон. Бай аст бардаро. Хоб элеганс инҷаш элеганс, дега элеганс нест бардаро, бахшиш. Чунон ду та инаш электропакет. Пробегаш важный бошад ё не? Пробегаш 395000 километр. Гази хоб евро 4 ам дорад, не? Автопилот ам дорад, круиз контрол бардаро. Харидоро марҳамат потолокош алькантара сиёҳ кардаган. Чӣ хел аст лабаваш трешин надорад, бахшиш бардаро, инҷаш санг пардега трешин доштаст. Инҷа чашм наменамуд, но низамет нест, барои ҳамин надидам бардаро. Марҳамат бардарҷонои ман. Варианти беҳтарин, нархи беҳтарин, кондитсионераш кор мекунад фесодин. Солаш 99 элеганс бардаро. Нигоҳ кунед, охи 54 охири нарх фесодан. Биёед аз наздик тамошо кунед, боз мумкин ягон майда арзон кунам, бисёр бачаки хуб аст баш. Фикротон найсед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Авто Дубай таҷи бошед. Бай 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 бай. Ана бай 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 бай. Бардарҷонои ман дар канали Авто Дубай таҷи боз нархи беҳтарин кати Lexus ES 350 бардаро, соли 2014 Америка. Тонировкаш салона, ҳуҷҷатош бардаро 4-5 моҳи дигар даст, утилизация дорад. Пешош бо рестайлинг кардаган. Пешош бардарҷоно фарош бамперош бардаро солои хоб 16-18 мешавад. Дискачош хушрӯ, балончошам дар ҳолати хуб бардаро. Марҳамат, варианти беҳтарин, нархи беҳтарин кади 4 дар вестричҳои доступ дорад бардаро. Нархи бешан гуфтем. Lexus ES бо номерчош серияш ES будаст бардаро. ES 350, мотори 3.5 6 тага, яъне 6 цилиндра мешавад бардаро. Ози салон мебинем. Ҳолати салон, кожни салон, светли салон, салончошам хушрӯ аст. Нархи беҳтарин бардаро. Якҳо чанд мошина овардаган, нархи беҳтарин. Ва дарош вазин накард, ба фикрам не точно шумализация кардаган бардаро дароша. 2014 гуфтан 13 моҳи 04 даст. Кожош бинед бардаро. Камакак бардаро. Ман мазаш гирифтест. Инаи бардаро кожоша ё ин ки краска мекунед, не краска каланда ко. Ё ягон хе чихоли накитка мекашед бардаро, тамом. Ана пробегаш бошад агар бардаро километр ба 312000 километр даст. Мил не километр бардаро. Кожни рул, мультирул, круиз контрол. Обогрев сидени, вентиляция дорад, не фақат обогрев доштаст. Обогрев руля ҳам дорад бардаро. Рулошам гарм мекунад, старт-стопошам ҳаст бардаро. Марҳамат, ҳолати салонош бад нест, хушбак 149000 сом срочно, боз ягон майда бардарҷоно арзон мешавад бардаро. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед гирида. Бай астед. Чӣ хел аст бардарҷон? Марҳамат. Ана хел мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали дӯст доштатон, аз канали Авто Дубай таҷи пайдо кунед бардаро. Лайки фаромӯш накунед, бо канали мо бошед. Ташаккури зиёд. Бай аст. О ана бардарҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон ба хайр бошад. Марҳамат, тамошо кунед Lexus GS 350 бардаро F Sport. нигоҳ кунед бардаро, ана ин мошина бай гӯем арзанда аст. нархи беҳтарин кати бардарҷонои ман, нархи 160 170 мемондем ин мошина. ҳозир бошад 160 гуфтем не яка 160 не 149000 сом розӣ кардем бардаро. боз аз номи канали мо биёед гап занед, боз албатта ягон майда дигар албатта муомила мешад. бисёр инсони хубам бардарҷоно, биёед нархи беяд арзон метавонам, бисёр серу пур бача аст. хуб, пешош F Sport шудагааст, нигоҳ кунед бардаро.
Хулас експорт аст бардаро, неки бо ин експортои навсолои 19-20 штуги аст бардар ҷонои ман. Ҳозир салоношо тамошо мекунем. Ҳолаташ хушроак аст, бад нест бардаро. 4 балонош дар ҳолати хуб. Кузуфош тоза 4 дар бескличиҳои доступ дорад. Ақибашам нигоҳ кунед, ақибашам навштаги даст не. GS 350 ҳолати беҳтарин кати американка 0 зада гуфтам. Ин кода мемонам занед бинед ки чига пас 0 зада мегӯям. Кожни салон, салони сиёҳ, ҳолати салонош хушроак аст. Балонош нав бескличиҳои доступ, датчик слипинг зон. Сидени лифт, памят сидени винкод бардорен 2014 гуфтам не 13 даст 12 8 моҳ 13. Ала F. Диге бардор потолокошам сиёҳ мешада. F спорт бардоро. Рулчошам F липистокчошам ҳаст. Пробегаш чанд роз мебинед. Торпедош бинед. Абагай сидени вентилятсия сидени дорад, монитор. Пробегаш 183000 километр гаштаги аст. Мил не километр бардорен дидед. Марҳамат кунед, акустика марк Левинсон будаст. Хеле аст бардаро ҳаст кардам, срочни фрохта мешавад. Сидениёшам бардаро хеле многофунксионални аст, хеле боковой поддержка дорад, хеле ина нигоҳ кунед. Метавад ё не? Видед бардаро хеле меқападаст, спортивни сидениёш. Пешошам хеле меброя. Сидениё спортивни. Хеле аст бардар ҷонои ман, марҳамат. Арзон даст ё не? Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодо байтеҷен. Бай аст. Ташаккур зиёд дорам. Марҳамат бардарои ман тамошо кунидана. Боз ятаи дигар Kia Carnival фул комплектатсия даст дар шаҳри Истаралшан. Солаш 2015 14 охираш вагон як моҳ пеш дар омадаги аст на 4 диска балонош на панав. Ҳуҷҷатош ҳамаш солона даст бардаро. Сафед трёх компонент нигоҳ кунед, фарош хеле линза аст, фарош бо хадавои агни дорад. Комплектатсияш бисёр хушрӯ, без ключиҳои доступ на салон нигоҳ кунед. Чихеле гуфтем машин дар шаҳри Истаралшан худашон сиёмка кардан ба мо равон кардан бардаро. Пробегаш бардарои ман бисёр камина. Дароша нигоҳ кунед чихел кушода мешавад. Машин се қатора, кожни салон, сиденияи капитански кати. Салонаш бинед чихел тоза аст бардар ҷонои ман, беҳтарин ҳолат ба машин. Марҳамат бардаро, варианти беҳтарин нарха 155000 сомон фурестодам. Боз муомила дорад. Стопоша бинед чихел хушроак аст, стопои ахибаш дидед? Стопош бардаро сетадиёд мешавад. Ана без ключиҳои доступ кунед, сидени лифт аст, монитор, абагрев сидени, вентилятсия сидени, старт стоп бардаро, мотор 2.2 дизел бардаро, расходаш бисёр кам. Багажоша нигоҳ кунед, ана ин сеюм қатораш аст бардаро. Ба ҳазур кушодак аст бардаро, ба ҳазур мешинед барои дальни рафтан, барои семейни бисёр варианти хуб аст. Багажош нахе кнопкакати маҳкам мешавад бардаро. Мотори беҳтарин мотор, надёжни мотор аст бардаро, расходаш ҳам бисёр кам аст. Нигоҳ кунед бардаро, ҷонои моторчаш хушроак аст, 2.2 дизел, расхода 8 литр дизел аст бардаро. Марҳамат арзондаст, фикротон несед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас боер дорам, аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодо байтеҷена. Бай аст, срочни варианти беҳтарин. Марҳамат бардарҷоно, апаҷоно, хоҳарҷоно, тамошо кунед. Срочни айта Hyundai Avante овардаган, Hyundai Avante MD мешавем. Соли 2011 будаст, фул комплектатсия бардаро, хаята люк надорад, неки старт стоп без ключиҳо, кожа, абагрев дорад бардаро. Срочна бардарҷоно 85000 фурестода будам, барои шумо срочна 79000 сомон. Боз биёед аз наздик суҳбат кунед, мошина тамошо кунед, аз номи канали мо гап занед бардаро, ягон майдаки дигар арзон мекунам. Марҳамат бардаро, ҳолаташ хушроак аст. Avante MD мотор 1.6 GDI, менҷаш камтара, краскаш пайдагӣ даст, ба хайр аст. Дискош балонош дар ҳолати хуб, без кишӯр доступ ҳам дорад. Нақшбоша нигоҳ кунед. Хушроак аст бардарҷоно, ҳолаташ бад нест. Кондитсионерош бардаро мебинем, кор мекунад фурестодам, без ключиҳои доступ, боз дарошо мекушем. Ана карайко зур аст бардарҷоно, мошинча хушрӯ, задни абагриф дорад, ҳолати салончош хушроак аст, такси гаштагӣ нест мегӯям, эко режим дорад, кондитсионерош ях бардаро, ина кондитсионерчош хушроак кор карда ҳисобаст, абагриф сидени, кожни руль, мультируль, ошибка надоштааст ягонта, 266000 километр пробег доштааст. Салонош кожни салон бошад ё латта барои ки ошибкош латта даст бардаро. Салонош салони латтаги аст. Марҳамат кунед, срочни фурохта мешавад. Ва кабинкачош ҷамъ мешавад. аз хардорам. Бай аст машинчанаки. Духтарако пашка барои шумо варианти беҳтарин аст. Фикротон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаи арзон дастрас боҳои дорам, аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон автодо байтеҷи. Ташаккури зиёд. Варианти беҳтарин аст. Бай. Ассалому алайкум бардарои ман. Рӯзатон хуш бошад. Охирон вақтҳо бардаро бисёр пурсида истода будед ки Toyota Camry се дар коракаҷон вариантҳои беҳтаринаш XL бошад гуфта бардар. Ана барои шумо ман ёфтам. Комплектатсия XL бо плюс бардарои ман Кореяш ёфтагам, беҳад корейскиш зур мешад. Корейка. Солаш 2012 даст бардаро, бале 2012 сол Корея бардаро. 2-3 моҳ тамировка дорад, ҳуҷҷатош бошад агар
Короче, якташ думо, якташ 4 моҳ гуфтам. Тренировкаш ба фикрам 4 моҳ бошад. 50% тренировка чош. Нигоҳ кунед қадр қомати мошина чӣ хушрак аст бардаро. Ин мошина хато накунам, агар 160000 сом ба чанд моҳ пеш харидагӣ будам. Бозе вардиаги срочно пул дар кор Фаррухҷон. Чанд пул монем гуфта 150 монем гуфтан. Ман тренировкаш 2 моҳ аст, ҳуҷҷатош 4 моҳ. Бовар кунед касе гирад бардаро бурд мекунад. Рости гап да, ин мошина то 170 харидаган одамина. Обод салом. Барои ки бардарҷонои ман Toyota Camry дубам, Camry себам аз ҳама қиматаш бардаро хуб вай мешад. Ҳама қиматаш кале мешад. Фаҳмидед на? Кондитсионер чӯшях, акустика JBL, заводской старт-стоп, без ключевой доступ дорад, обогрев сиден дорад, люк дорад. Инҷа автозатинини дорад, аз қафо дальники биёд барои чашмана гирифтан, инҷаш компас дорад. Рай хонатон гум кунеда бардаро через ин кофта ёфта мерем. Хулас, пробегаш 184000 километр, мил неми, километр мешад. Бисёр пробег кам. Ягон ачибкана дорад, бечора бензинаш камтар мондааст. Баъд бардаро калиташ чипаш дар салон аст, барои ҳамин маргат дорад ки калит нест, чип нест гуфтана. Not Racing Dating чи нест дигар. Хулас. Ана бо чӣ гап зани бардарҷони мо? Мошинчашон бисёр махсус дурусти гап бардаро. Хайрдоро марҳамат кунед, на успех кунед, чун таом варианти беҳтарин. Хеле аз бардарҷонон фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас бовар дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай ТЖ, канали дӯст доштаи шумо. Бай. Бардарҷонои ман тамошо кунед. Яътаи дигар Opel Astra J. Astra G не Astra J мешад бардаро. Хуб, Opel чавакои нав хуласи гап ки нархи 112000 сом бардаро, мотор 1.6 спорт буд аз комплектация. Тренировкам дорад, ҳуҷҷат ҳама чиз доштааст бардаро. Ду-се моҳи дигар солаш бошад бардарҷонои ман 2015. Мо дина 2015 зафираша монда гидем дар хотиратон бошад. Подписчико аз худи панҷакин доварда гидам. Шурак буд. Ҳай карда дидам беҳад махкул шуд, механика буд бардаро. Ана ин бошад бардарҷонои ман, коробкаи автомат кати. Кондитсионеро ях, комфорташ бардарҷоно беҳтарин. бовар кунед қариб караванҳои астраҷии худамон аст ку 90000 100000 монем. Нархаш қариб ҳамон кати баробар охир. Соли нав хуб нест 2015. ин агар ямеқа ки Opel дӯстдор бошед бардаро я хело беҳад дӯст медоранда, ина наваша гиред бардаро. Наваша гиред роҳат карда гарид охина 2015 комфортни салон нигоҳ кунед чӣ хурак аст. Чотка балончош нав дискачошам хушруб дастгир. Нигоҳ кунед охи бардарҷонои ман чӣ дизайнаш хушруб аст. Ана ина гиридагар меарзад охи 110,000 бар. Коробка автомат D+. Хуб, кондитсионер кор мекунад, 99000 километр пробег, мониторчоша нигоҳ кунед, рулош дизайнеша нигоҳ кунед чӣ хел аст. Обогрев руля, обогрев сидений, кондитсионер, двухзонный климат контрол, наворотош хушрак даст. Марҳамат бардаро, ана ин Opel мекунад. Ручникчошам электрон нест. Подстаканникчошам бинед. Чӣ хел аст бардаро? Чӣ гуфтанед оидин ин Opel ча бардарҷоно? Ин Opel-ам бардаро ҷонаш сахт аст, хушро хизмат мекунад. Барои ки чанд та бародаро ҳай карда гаштагиам медонам. Комфортни коробкача автомат хушрак аст. Караванча боротона кашида мегардед. Чӣ хел аст бардарҷонои ман? Марҳамат кунед. Ҳолаташ идеали беҳтарин родной пробег, неми 90 буд, 99 буд, чанд буд, неми родной пробегаш буд. Хуб, фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Бо канали Авто Дубай ТЖ бошед бардаро. Аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошини ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Ташаккур зед на бай. Барҷонои ман, апаҷоно, хаҳарҷоно, марҳамат тамошо кунед. Дар канали Авто Дубай ТЖ бозиятаи дигар Toyota Corolla C. бисёр мепурсед Corolla бардаро. Corolla мошини бисёр хадавой аст. Бовар кунед бардарҷоно. Эскаш ку бо вообще бардаро бисёр харидор дорад. Ана ин комплектация эли аст бардарҷоно, неки ҳаминам метавонед шумо эска кунед бардаро. Аксарият эска бардаро эли астанд. Эска кардаган. Хуб, ин мошини солаш 2013 будааст. Тоза Corolla C мешад бардаро. Комплектация эли ҳуҷҷат надоштааст бардарҷоно, утилизация надоштааст. Аз ҳамин сабаб бардарои ман аз 110000 сомон барои шумо бардаро 95000 сомон нархша хам бондем. Боз муомила дорад, биёед аз номи канали мо гап занед бардарҷонои ман. ҳолаташ хушрак аст, бад нест бардарҷонои ман. Як акам овардагиам, тағои овардагиам, мошинчашон идеали аст рости гап. Балончош пачка. ҳолаташ беҳтарин мегӯям ки додарҷон мошинам ягон камбудӣ надорад, фақат ҳуҷҷат надорад, ҳуҷҷатош мисол тамом шуд, тамом. ин мошина гуфта истодам, намедам як сай чанд гирифт гирифтам. худаш ки маълум аст, балончошнам, салоношам нигоҳ кунед, такси гаштагӣ нестам гуфта истодам. коробка автомат 2013 гуфтан, 2013 моҳи 06 даст бардар. дидед бардарҷонои ман? Кондитсионераш бояд кор кунад, напурсед неки пробега бинед чӣ кам 97000 мил гаштагӣ даст бардар. 97000 мил. Чӣ хел аст бардарҷоно? Хайрдоро аст, хайрдоро. Марҳамат, срочни. Чӣ хел аст бардарҷоно? Бай аст бардаро, срочни. Марҳамат.
варианти хуб бардарҷонои ман боз муомила дорад. биёед аз номи канали мо гап занем. фикратон настед лайка фаромӯш накунед. бо канали Автодубай таҷиб бошед. бай бай бай. марҳамат дӯстдорони Lexus ҳастед инҷа тамошо кунед. боз яътегар Lexus шовардаган номерош 0004 аст. номерошам падарка бардаро. хулас ин мошини мо бардарои ман соли 2018 17-11 моҳа гуфтаистодам. нарх 290,000 сом мегӯям бардаро. танировка ҳуҷҷатош солума. сарочини фурӯхта мешудааст бардаро. 320 гуфтаистодагам гуфтем не. нархи 270,000 нагуфтам бохташон. боз муомила доштааст, боз арзон карда мешудааст. наворотош хушрӯак аст бардаро. камераи 360 градуса, амиғатил фар. баломош дар ҳолати хуб, дискачошам хушрӯ, кузуфошам тоза, сафед трёх компонент бардаро. нигоҳ кунед, мойка надорад, машин камтарак чиркин аст. RX 350. салонаш бисёр хушрӯак аст бардаро. харидоро бошед, марҳамат кунед. бозир бардарҷонои ман мемонам мебор. салонаша нишон медиҳам. нигоҳ кунед бардаро, салонаш хеле хушбу. комплектация нигоҳ кунед. салонаш бардаро, салони ранги каду. ана мониторчошо бинед чӣ хушрӯак аст. мониторчошо маш кор мекунад, мониторчош хушрӯак омадаги. ақибош дидед, спинташ лифт аст. нигоҳ кунед бардаро, дидед? не хеле мекунед, хам мешавад. бо ҳамин RX 350 бардаро се хатораш ҳам аз дидаги лонгаш мешада. хулас на кнопкафати. баъд шторкачош ҳам даст бардаро. пардачош ҳам аз заводской аст худаш. боз чӣ дорад? ана камераи 360 градуса дорад гуфтем. сидени лифт, панел сидени 2017-11 моҳ мошин халиҷи Дубай аст бардаро. мебелни рул, мультирул 94,000 километр пробег дорад. акустикаш марка Levinson, проекция дорад, монитори калон, обогрев сидени дорад. нигоҳ кунед бардаро, обогрев не, вентиляция сидени доштаст. обогрев не, фақат сидениш хунук мекунад тобистонёба. беспроводной зарядка ҳам доштаст бардаро. инҷа меомад телефондона заряд гирифта мегирад. се режим вождение, баъд ҷостик доштаст бардаро. ҳолати салончош хушрӯак аст. харидоро марҳамат кунед. срочно чӣ фикр доред, арзанда бошад ё не? 290,000 сом халиҷӣ. хеле аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. фикратон нестед, лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. панорамаш ҳам аст болошо бардаро. нишон додем ё не? арзанда бошад ё не бардаро? ташаккури зиёд барои лайку дастгиритон. бай бай бай. бардарҷонои ман, нарха тамошо кунед шумо. нарха барои подписчикои Автодубай таҷа BMW X5 кузуфи F15 169,000 сомон кардем бардаро. дидаги ҳастед дар ягон ҷой нами хеле нарх хато накунем. агар ба фикрам набо мондагӣ будем. хулоси гап ки бардаро нархи беҳад арзон. 170 мондем, 60 чанд мондагӣ будем ба фикрам Америка буд. ана мошин бардаро танировка ҳуҷҷатош солома, мотор 3.9, мошин халиҷи Дубай аст. срочни бардарҷон 169,000 биёед аз номи мо гап занед, боз ягон майда муомила дорад. хайрдоро аст, хайрдоро. ман фарои пешо бинед чӣ хел кардагам. фарои пеш бардаро, фарои хеле чунинги задагам. ана 50% танировка доштааст. танировка ҳуҷҷатошо мегӯянд солома бардаро. ахибоша нигоҳ кунед, на X5 хушрӯак аст мошинчане ки бардаро. баъд нест 169,000 сом. ҳуҷҷатои солома ки ҷудоаст хена. панорама доштааст бардаро. потолокои ахибош климат контрол. шторкачошо бинед, кожни салон, салонош ҷигарӣ. ба кабинкачо бетмен, сидени лифт, сидениҳои М кати бардаро. ана мошин Дубай соли 2014. 14 моҳи 07 BMW халиҷӣ. ана 232,000 километр пробег доштааст бардаро. милне километр мешавад Дубайё. проекция доштааст. ана обогрев надорад Дубайё бардаро. аксарият мошинашон обогрев надоштааст. ин старт ба автостоп дуҳозони климат контрол. кондитсионерошам бояд кор кунад бардаро. мондаги ана чӣ не ки ханакӣ сустарак аст. хулас бардаро марҳамат намиқа ҳолат дорад. срочни ҳаст хардаро. бай аст. хеле аз бардарҷоно марҳамат. нархи беҳтарин дар канали Автодубай таҷа. фикратон нестед, лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас бовар дорам аз канали мо ҳатман пайдо кунед. ташаккури зиёде. 169,000 X5 2014 7 моҳ дастхали 15 сом мешавад. бардарҷоно марҳамат тамошо кунед. ана возатаи дигар. хуб, Toyota Highlander бардаро. соли 2017, мотор 2.7 4 цилиндра аст. мошини Европа. ҳуҷҷатош 3-4 моҳи дигар танировка дорад. ҳуҷҷати солома, техас мотор дорад. 50% аст танировкачош. 255,000 сомон нарх гуфта истодам бардаро. боз муомила дорад албатта. срочни фурӯхта мешавад. харидоро марҳамат кунед. нархи беҳтарин 255,000 2017 сол. ин мошин чӣ медонидам бардаро? се қатора мешавад барои семейни бисёр варианти зур аст. марҳамат барои ин шанса аз даст надиҳед. боз муомила дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, маҳқул кунед. гиред бардарҷоно. балоншошон напарнаваст. ҳолати салон, кожни салон, ахибош климат контрол дорад. баъд обогрев ҳам дорад бардаро. нигоҳ кунед чӣ хушрӯак шудааст. қаторашам аст. без ключевой доступ. боз чӣ дорад мешавад. сидени лифт, Европа гуфтем, винкод лозим не. обогрев сидени бардаро.
Audio калитчевёрни амбур заведит кунем на торпедош. Саломош хушрак аст. Ин инҷо подстаканикаш полон барем. Ин подстаканика калониш нигоҳ кунед бародарон бахлашка мемонид подстаканик. Ана инҷо телефонумак аст астад. Ҷои кабел дорад барои зарядник. Хоб догъзони климат контрол бардаро монитор кондитсионерош хушрак кор мекардааст. Торпедочош саломош хушрак аст. Пробегаш гуфтем ё ин ки не бардаро. Пробегаш чанд буд озир ман. Абагреф руле дошад багажаш ба кнопка шудам автомаш. Пробегаш кам даст неки 700,000 километр нишон дода истодааст. Ин инҷо бардаҷоно. Ана. Мен шумо нишон метавонам бардаро. Медонед 70 бале не. Метавонад наметавонад 70 километр нишон дода истодааст. Бисёр пробеги кам. Марҳамат бардарон аст дар сопуш даватскои ҳасташ аст. Ҳаст кардаро. Срочно 255,000 сом муфтасидам. Ана бардарои ман нархи ҳолат дорад бошед. Марҳамат қилед, нархи беҳтарин кардед. Фикротон расид, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шидед. Ташаккури зиёд. Бай аст мошин. Даро нигоҳ кунед ана. Ята дигар бо мошинчаи капа калома нархи нигоҳ кунед чанд монда истодем. Dongfeng L7 басномаш. 139,000 сом бардаро. Нархи бинед, нархи беҳад нархи дастрас арзон монда истодем бардаро. Срочни моша расамошка дорад, утилизация дорад. Тамом. Ана запас ход 480 километр. Пробегаш бошад агар 1800 километр даст бардаро. Марҳамат кунед, насрочни 139,000 сом Dongfeng L7. Гуфтам гӯш L7 нестига фикр. Салончош нигоҳ кунед, чӣ хушрак аст. Шода хушрак аст. Беҳтер чӯ яхшан нигоҳ кунед. Мошинчаи хе воҳиманокча аст наки бардаро. Мегиред 139 та. ранги ки ин мошина қимат буд ки ба дахил мошина бардаро 170 180 дар хотире то мошина агар 160 доллар буд бардаро. Ина нигоҳ кунед ки ҳозир нархаш чанд монда истоде. Мен то чош мед не дефлектор чош аз кондитсионер чош ашку кор мекунад. Класс бардаро срочни фрухта бошад. На марҳамат кунед успех кунед. Нархи беҳтарин 139,000 сом кожни салон кожи чош аз мечхинас бута подстакани телефонумак нинҷа монитор ҳама чош аз инҷо прогарди монитор штокаш нинҷа шток чишонед хел аст аз хел даро бардаро марҳамат кунед 139,000 сом фесадон боз албатта биёед аз назик тамошо кунед боз муомила мешавад арзон карда мешавад бардаро хел аст бардаро марҳамат кунед варианти беҳтарин срочни фрухта мешавад мошинчаи хуб аст нархи электромобилои еду монда истодем бардаро ина нигоҳ кунед охишхе қаду қоматаш чӣ хушрак аст бардаро 139 нархи беҳтарин аст бардарҷонои ман бовар кунед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз намехел мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед бо эҳтиром Авто Дубай теҷи бай бардарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед ана Toyota Camry 2 вардагаям бардарем акаймо хуб аз худи регар овардем бардарҷоно мошинчашона нархи беҳтарин кардем нарха нигоҳ кунед бардаро нарха барои шумо розӣ кардем монем 88,000 сом срочни фурӯхта мешавад бардаро ҳуҷҷатош бардарҷоно то охири сол аст ҳолаташ беҳтарин мотор бардарои ман 2.4 аст барои чи 2.4 медонед барои ки 2.5 не мошин бардаро дореста соли 2007 ё 8 рози винкода мебинем срочни фурӯхта мешавад нархи беҳтарина ки полни ҳама ҷоша рестайлинг кардаган фарош бамперош дискош нигоҳ кунед бардаро ҳамаш соли 2010-11 шудагааст срочно бардаро 88,000 сом марҳамат кунед метавонед дар душанбе ҳамин рӯз бинед баъд бардарои ман ба фикрам дертар мумкин регар барам метавонед дар регарам тамошо кунед ин мошина хуб мебинем ки чӣ дорад люк дорад бардаро балонош дар ҳолати хуб дискачошам бинед размери 17 мешавад диска балонош бардаро ина бо ду гулиштела кардаги яъне 2.4 як гулиштела мешавад бардаро даш бо гулиштелашам дута кардаги диам бардаро ман ранги 2.5 мебарем яки хушрак аст мошинча ман ҳеҷ кас хид намекунад ки ин мошинатон 2007 аст салонаш хушру апшикош кожа да салони сиё ана сидени лифт 2007 7 моҳа бардаро мумкин 8 бошад ҳуҷҷатош 7 моҳа кожни рул мультирул акустикаи ҷибел кати бардаро тозак аст неки салончошам хушрак даст шток прибораш бардаро XL даст неки шток прибори XL рулаш рули SK худаш SK ба фам худаш SK аст бардаро штокша XL задаган кондитсионерош кор мекардааст бардаро 100%. Марҳамат кунед на харидор бошед срочни фурӯхта мешавад хел аст бардарҷонои ман марҳамат фикротон расед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаи арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷи номерошам бардарои ман барои шумо падарка аз номи канали мо номерошам хушрак дастна бай аст бардарҷонои ман шабатон бахайр бошад марҳамат ана як дигар Toyota Camry 2 бардаро соли 2010 мошин бардаро рестайлинг мотор 2.5 SK ба фикрам Элия SK кардаган 6 моҳ тонировка доштааст бардаро срочни фурӯхта мешавад
115,000 сом меган. Дисплей камераш 115,000 меган боз муомила дорад. Марҳамат бардарон нақшашон гуфтем. Шурак аст машин кани тоза аст. Мотор коробка ҳамаи 100% меган мотори нав парфтаген вагон истеслам баскрам. Ҳолати салонош подсветкош бинед чӣ? Салончош шурак аст. Боз чӣ дорад? Сиденье лифт. Винкод занед бинед ана винкод 2002 моҳи март будаст 03. Кожи руль, мультируль. Пробегаш 228,000 мил будаст. Старт-стоп дорад, монитори Android дорад бардаро. Кондитсионераш шуруъ кор карда истодааст. Ҳолати салонош лабовояш трешин дорад. Парпедачош марван аст. Марҳамат бардаро срочни 115,000 боз муомилаи хушрӯ дорад. Арзон мешавад. Хеле аст бардаро марҳамат. Фикратон ҳастед, лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштед. Автоду айтеҷена бай аст. Ташаккур зиёд. Марҳамат бардарҷонои ман тамошо кунед. Возати дигар Lexus GX 470. Соли 2006 будаст бардарҷон. Мотор 4.7 V8 мешад, 8 цилиндра. Нархи 165,000 сом. Срочни бардарҷоно фурӯхта мешад. Боз ягон майда муомила дорад албатта. Хуб биёед аз номи канали мо гап занед, савдо кунед, арзон кунед, махло кунед, гиред бардарҷоно. Мошин ҳолаташ хушрӯак аст. Бад нест. Нигоҳ кунед, қатъи устотон биёд проверка кунед, махло кунед, гиред. Тонировка ҳуҷҷатош 1 моҳи дигар мондагӣ даст бардаро. Дискачош балумош дар ҳолати хуб. Кузовош тозак аст, бад нест бардаро. Нигоҳ кунед. GX 470 V8 бардарҷоно. Дидед, салон ҳозир мебинем. Ҳолати салон, кожи салон. Салончош бинед. Бад нест салонош ҳам ҳозир. Шурак аст. Балумош нав. Сиденье лифт. Акустикаш марка Levinson бардаро. 2006 моҳи 03. Винкод занед бинед. Сиденьёш лифт мешад. Мебелни рул, мультирул, пневмоподвеска. Пробегаш чанд бошад? 324,000 мил пробег доштааст. Гази Евро 4 ҳам дорад. Рулчоша нигоҳ кунед чӣ аст? Ана мебелни рул, мультирул, монитор, обогрев сидений, пневмоподвеска дорад. Ҳолати салонош хушрӯак аст. Марҳамат бардарон. Срочни фурӯхта мешавад. Хайрдору аст, хайрдору. Муомилаи хушрӯ дорад мегӯям. Хеле аст бардарҷонои ман. Марҳамат кунед. Фикратон ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошиниҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштаатон автоду байтеҷи. Бай аст. Срочни бардаро. Бардарҷонои ман бай. Нигоҳ кунед. Боз ятаи дигар Opel Zafira соли 2015. Динакта мондагидем вай ҳам 15 буд. Вай мотори 1.4 турбои бензин буд бардаро. Ин бошад дизел даст мотори 1.9 дизели бардарҷонои ман. Мошин вагон 2015 бардаро. Мошин оли короша кардаги нестам. Яъне ки чӣ? Аз Европа бардаро, аз Дубай ҳам, аз любой ҷо бардаро мошин мебиёд. Шумо бахед на палатаи бозор навеза пешондаган пакет пеш намебиёд. Ҳамаш бардаро кордор мебиёд. Парогаш бардарҷонои ман кампай пачақ даст. Ҳамин короша кардан ба кор мисол. Кимчиска мекунӣ, подировка мекунӣ, адни яҷо нимҷоша краска мекунӣ, инҷош кор дорад. Дед короша хулоси гап кардаги набиён. Утилизатсия мегӯям споридам 10800 сомон, утилизатсия нав спордаги дар расамошка кардиям тамом бардаро. Хуб, нигоҳ кунед бардарои ман. Нархи 125,000 сом муфтесодам. Боз муомила доштааст. CDTI будаст мотори хел. Zafira 3 қатора мешад бардаро. Бошинчаи ки хушрӯак дидам маққул шудаки ва динаги бензини бу номерои куҷо аст? Латвия аст номерои бескрама, номерои Латвия. Ҳолати салончош бардаро, сеюм қатораш ҳам ҳаст. Нигоҳ кунед, яки салонаш хеле тозак аст. Беринош бардарҷоно хеле кор дошта бошад, яки салонаш пачка вагон аст. Ки наворот доштааст? Коробка механика 6 скоростта будаст бардарои ман. Кондитсионераш кор мекунад. Пробег 270,000 километр. ҳолати салончош хушрӯак аст. Инҷош кам газидаги дорад. Чӣ дорад? Газидаги мегӯям хеле то механӣ ина бардаро, ин газидаги аст кам. Хуб. Химчиска накунедам мешам мойка хушрӯ мекунед, тамом бардарои ман. Винкоду данёша неҷа менесам, ин рафтаги нест. Мойка ҳам кардаги набиём мошина. Чӣ хел аст бардарои ман? Чӣ фикр доред? Арзанда аст яна 125,000 сом. Марҳамат фикратон ҳастед. Лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошиниҳо арзон дастрас боварӣ дорам. Аз канали мо ҳатман пайдо мекунед. Автоду байтеҷи канали дӯст доштаи шумо. Бай аст.